Selamat Natal mau wanita seksi Bapak. Selamat Natal mau wanita inang. Selamat Natal wanita nama Kusonani. Jadi terima kasih ma itu bani Tuhan lebata halani bayar lebata panorang jenges. Boy kita Mar Natal seksi Bapak Borgilon AGP masa-masa pandemi tene. Jadi on batta sukacita na Galdon. Ilak sana unita Natal di Kota Jambi. Jadi ucapan terima kasih ma ya tahun nami umani pengurus Bapak. Ay mana perlobi umani Bapak panita nami FB Malau. Ando mamangidangi bani Natal ta Borgilon. Ando harham tetap ipasu-pasu Tuhan lebata keluargamu. Aselam ringkas naham tene Bapak. Senai ucapan terima kasih na berdoa bani PAMJ bani dukungan nasiam, dukungan moral, senai dukungan legan, andohar nasiam tetap boy membimbing nami ama seksi Bapak. Ucapan syukur selanjutnya pada sanami ubani nasiam tamu undangan nami vokal grup Salom, vokal grup pemuda, Sonayuma, vokal grup sektor Korintus, ando memangidangi bani acara Natal seksi Bapak Borgilon, ando nasiam tong sehat-sehat, tetap eksis memangidangi bani Yata. Sonayuma ucapan terima kasih pada sanami bani nasiam, panitia, ando mamar loja-loja, mampere dalam loja makobaston ayama acara Natal seksi tahun. Jadi sonayma utik atas sambutan ubani nami atap dong Natal lupa nami ubani nasiam mohon nami minta maaf. Jadi sonayma utik atas sambutan ubani nami. Terima kasih ma.